ispitivanje, znači li to da... Sat vremena su trajale neke njihove konzultacije u uslugu, mi smo sjedili sat vremena i čekali, tako da smo imali i mi vremena, sat vremena se konzultirati sa našim branjenikom. Ispitivanje je trajalo relativno kratko, negdje oko pola sata i to ispitivanje je baš bilo kratko i ja vam sad sadržaj toga ne mogu ni na koji način iskazati, ali se poriče kazneno djelo, to je ono koje vas najviše interesira, poriče se kazneno djelo kako se stavlja na teren. Je li on odgovarao na pitanje, može tužitelja? Jedno, dva je, ali nije tužitelj, on je puno pitanje. Vi sad imate pravo uvida u spis, možete nam barem, znam da ne možete zbog tajnosti istrage reći detalje, ali barem što možete reći. Zatražila je kolegica Vukušić da odmah napravimo izvid spisa. Međutim, nije nam to tehnički danas omogućeno jer oni kažu da tehnički nemaju cijeli spis još, ali smo naručili fotokopiranje cijelog spisa, tako da prije ponedjeljka nije realno očekivati da bi mogli nešto od spisa dobiti. Možete mi samo reći za koje razloge se odnosi ovo što se... Ne bih mogao niti to. Imate li informacije hoće li biti određen istražni zatvor za gospodina Vrebanovića? Vi znate da se istražni zatvor određuje na drugom mjestu. Da li će tražiti istražni Oni će ga, pretpostavljam, obzirom da nismo sad zajedno izašli, ja pretpostavljam da će ga zatražiti. Po kojoj osnovi ne znam, možda će vam oni znati reći, a mi ćemo mu se naravno protiviti onda ako i kada bude takav prijedlog. A jel imate neku informaciju kad bi onda eventualno trebalo biti istražno ročište? Pa ja se toplo nadam da bi moglo biti sutra prije podne. A neku informaciju opet ne ovisi nažalost o nama, ne znam, znači da je situacija, da je obrana u ovoj fazi postupka uvijek nekako ograničena u svojim nekim mogućnostima i to je sve kaj nam sad možemo reći. Kako se osjećali?